Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial Vucko iz channela. Evo danas ću vam pokazati kako skinuti sve slike albuma Facebooka jednim klikom. Sigurno ste nekad poželjeli skinuti album, kao na primjer, evo ja ću vam otići na jednu stranicu, jednostavno idete na albumi i vidite cijeli album. Ovo ima 32 slike pa to i nije problem, ali da ima više slika pa da morate stiskati jednu po jednu da se skine, to je problem. Evo ja sam našao rješenje. Evo idemo na Google, moramo baciti jednu ekstenziju u Google Chrome, znači ovo radi samo na Google Chrome. Upišite ovo, znači download FB album mod i vidimo otvorio nam se ovaj Chrome web store. Evo kad otvorite to, jednostavno samo stisnite na dodaj u Chrome, dodati proširenje, dodaj. Evo vidimo da je dodano, znači izgleda ovak. Evo refreshat ćemo sada ovu stranicu. Evo kao što vidite dobili ste tu novu neku ikonu. Sad znači ovo je vaš album, jednostavno stisnite samo na tu ikonu. I samo stisnite na normal. Evo idemo sad loada. I sad stisnite CTRL+S. Da bi spremili. Znači, evo ja ću dodati novo folder, slike, spremi. Evo kao što vidite to se skida u nekom HTML formatu, pokazat ću vam. Evo vidite, skinulo je se ovak, ali skinulo je se pokraj nje još jedan folder u kojem se nalaze sve te slike. Kao što vidite skinulo je se sve jako brzo. Evo svojstva. Znači slika je kao što vidite iznad 47 KB, ima veličinu, veličina je isto velika. Evo hvala što ste gledali ovaj tutorial, sve što vam nije jasno postavite pitanje, evo molim vas da se subscribe na moj kanal, komentirate i ocijenite. Evo hvala što ste gledali ovaj tutorial, doviđenja.